Kini kedai ke Akashvani Shillong, ke kubor ban puli, dailu setas im. Kini kilong kimat berkongsang jong ke kubor. Pak jeng ai kublai Menteri Rang Badu Narendra Modi, Shakibreu jong ke Meghalaya, Tripura ban Manipur, hagasngi yo jela jong ki hinin kesngi. Rakhe ke Meghalaya ya kesngi yo jela basan pusau jong ka Hakaleng district. Ban enpin i ke Ministry of Culture ya ke tabun halor ke pang 150 years of Vande Mataram hake Republic Day Parade mentakasnem. Menteri Rang Badu Narendra Modi hinin kesni ulapha kicing ai kublai sho Menteri Rang Ba Konrad ke sangma bat Shakibreu jong ke Meghalaya hakasngi yo jela basan pusau jong ke Meghalaya udaya ro ya kicing reus pa ke jela hake lariti ke mensim i bat burom ya ke mariang bat kicing kemen jingsuk jong Kibreu. Hakashiti belapa sya Menteri Rang Ba Modi ulabatai ya kathan jate lamingi bakalong kum ke Ashta Lakshmi jong ke India bat pinsha ya ke jing pai khamat ke sarkar NDA hakaban kentiu sya prang ya kathan ya ke jing don kam bakong san jong ka kum ki surok ki jing king ya ke sports bat kalariti. Ulero ya ke jing ki ko yok ka kot jong ke Meghalaya hadin ke jing lin shop ke klam COVID khat khandai ya ke jing la ban pinya ya ke pisa tengka bat ke jing jom ha ke ba pinlong ya ke G20 presidency jong ke India. Haba jubab ya ke ni Menteri Rang Ba Konrad ke sangma ulapen pau ke jing sngu ya ke jing aiman sem jo Menteri Rang Ba du ubashamya ha ka than jate lam mingi na ka banta ban pen khlan ya ke jing long ba ya kan thuplang bat jing sngu skem bat ul ai kublai ru ya u ba ulapen kan mau ya usinyang jong PA sangma Menteri Rang Ba du ulapharu ki jing ai kublai sha ke jela Tripura bat Manipur ha ke jing rakhi ya ka singi yo jela jong ki hnen ka singi ka Meghalaya ka rakhi ya ka singi yo jela basan pausau jong ka hnen ka singi rengkat ka khubor jong ka jingalong ka wei ka jing sarong bat ka jing penthangma ya ki kular na ulan bat kino yalam jong ka jela ulat CH Vijay Shankar ulapha kijing ai kublai da ka bakan no buram ru ye kijing no sinyang ba kijing len lade jong kinong seng ya ka jela bat kan tu ye kinong shong shinong ba kin trelang nak benta ka jingsuk kijing man kar hai bat kijing roi Ukanrat ke sangma ula ai buram ye kitu ke beladon benta ha ke jingele hill state bat pin kan mau ye ke jingki jingroi ke jella ha ke san post nem tam bat kan tu bandon ke jingetre lang na ke benta bandroi ban man pha ha ke lawi Deputy Chief Minister ba sneo bhalang thar ha ukurwo ju ula pin kan mau shapang ke history jong ke jella bat ke jingetli kat ba menteri ke tanat sports bat ke kot ke khia uba wailat miki shilla ulaban ye ka sanshar khadar ka babha ka roi ka par ka bane bat ka bha ka met jong kino shongshino ya ka si yo jalla basan posao jong ka Meghalaya la rakhe hakaleng ka West Janta Hills bat Eastern West Khasi Hills district da ki program balapan long haphalau jong ki office deputy commissioner Hajawai la penlong ya ke jing rakhe ha conference room jong ko office u deputy commissioner ha ka baladon lang ka additional deputy commissioner ikong bibla ki assistant commissioner ki officer bat ki nong trei ha bakram ha ke jialang ikong bibla ila pen kan mau ya usinyang jong ki nong yalam ha ki por yele hill state bat ong bakane ka singi ka long ha ka jok por ka singi ban le kemen le sngop ha bat ka pen kan mau shaphang ki kamram bat ki jing kit khli ban kin jo sha ka jitli bat jing ki shaplang Hamai rang ya ka program la penlong ha multi-purpose hall jong ko office u deputy commissioner bat lawan ban don rengkat Dakino sanchar shinong ki officer rang ba bat ki pait nong shong shinong u additional deputy commissioner e nong bri ulaban ba ka jing shakri jong ka sarkar ka deka kamram na ka benta ka bha ka miat upat ba bat ka roi ka par ka North Garo Hills ka laraki ya ka singi yo jala basan posao hnen ka singi ha mini secretariat resubel para ha ka ba menteri ka tanat chungok ka Timothy D Shira ulalong kum kongsan bat ladon langru u MLA ka Kharkuta u Rupert Momin u deputy commissioner Dr Abhishek Saini bat ki wede ki officer sarkar
Habakran hakajing alang Timothy di Shira ulapan kenmau ya kajing yaki kabala lam sya kajing penlong ya ke Meghalaya hakas nam sya jar khandai spa nyo po ar hapo kajing alam jongka APHLC bat ong ba kajing yo la kajala kadai kadak jong kajing sinsar light lu daladi kajing penpau ya kadur kadar jongka lariti bat karoi kapar bayakan thuplang Ulakran ru halor kajing keu shaprang hakalian kajing don kam bakongsan kakam jungok kai kakoit kakya bat karep karyang bat ukentu bandon kajing atrelang kenang ban penlong ya ke Meghalaya kajela kabala ban pendap hi ya kajing don kam Lasam ru ya ki Meghalaya Award syakibrio ki balala ban kenjo syakathong hakilian baper kentup ya mountain biker utaitus CH Marak Kumshibinta jong kajing rakhe ya ke Meghalaya di basan pausau ka Urdu Society of India Shillong kalapinlong ya kajing Isnam A Hatenda Child School mauba da kajing snok tilang bat ka negrims bat ru da kajing Krishan ka dor barshnong mauba Hakane kajing Isnam kila don bun kibla wan banya shimbinta ka bapin ya ka mensi metre lang parashnong bat kajing kit kli ka imlang salang Habakran Hakadidi News Meghalaya u Imdad Bari Marbanyang Education Secretary jong society ulaong bakajing temu jong kanikajing Isnam kalong ban kentiu yakador long brio man brio bat ban penslori ki brio ban ajing kershan nakabenta ka dauba jong ke imlang salang kanikadai ka Akashvani Shillong kubon lam sapi yakakubor Ban peteng biang ya ke kubor ka Ministry of Culture kan peni ya ke tabut halor kapang 150 years of Vande Mataram haka Republic Day Parade menta kasnem ka tabun ka peni ya ke nongrim jom ke jingruai ka balong kum ke jing penpau ya ke jingshai bak India ka ladon na do kipor menhandai ya ke jingtip jing sungthu jom ki brio haka ri bak ke jing yai beteng ban penne ya ke lariti Kat kum ke jing ajing tip na katunat culture laong ba an pinyat da ka traktor ka ban kit ya ke jing tho jong ke jing ruai Vande Mataram balat ho hi da unong tho ban penbut da ki norwai trairi na ki southly ki than ke ri India ka ba pin ya ke jing bun ki lariti hakari hapadeng jong ka tabut an yang ki brio ki ban ruai ka Vande Mataram Ya ke jingmut ba jing penwandur ban shna da ka ni ka tabun lawanra da ki Indira Gandhi National Center for Arts Ka Tripura bat Manipuru kila rakhe ya kasing yo jalla jongki hilnen kasing ha Tripura la penong ya kajing rakhe haluk bhavan Agartala hakaba ulat ke jalla u Indra Sena Reddy Nalu ulaple ya kajing rakhe dakaba thang ya ka sharak Habakran haka jelang ulat ulabatai ya kasing yo jalla bakalong kabasakan mau haka history jong ke jalla Ulaong bahapo ka jingalam jong Menteri Rang Badu Narendra Modi kathan chatela mingi kalanang jam sekalinti jong karai kapar bat barat lightly ki jalla ki barakhe ya kasinyo jalla kata ka Tripura Manipur bat Meghalaya kalanang yat shaprang da ka jingkut jingmut paskem ban kinjo shaka Viksit Bharat Araja Saupo nyo kabalong ki jing angnu jong Menteri Rang Badu Kinong de jing de harut surok ki bajude halinti ya kijat hakamat ke Civil Hospital Shillong kila kinriak no saka jaka dia balashna thamai da ke sorkar bat kane kala pensuk bat pen kelu ya ka yat ke yang jong ki brio nakhamat jong ke Civil Hospital Kinong de madan kila pen pau ke jing sunghun ya ke jing le jong ke sorkar da ka baong ba ke jaka bat thamai ka kham kelu bat ka yadaru no slap bat kal air Kila ong ba kajing trelang hapedeng ki bor badai kmi bat kinong de jing de kala seso bat kila pen pau kajing kermen ba ke sorkar kan ailat ikiwei bakin shong de jing de hakalinti yak kijan kaba kila de pelai Kalok bhavan Tani ka yeng jo ulat Shillong kan play na kabanta ki patba hakasngi Republic arpon rio tare ukula lengkot arajar arpon rio nadu kapol lai baje janmit hadu prabaje minmit baraka arponyo tarik pan nadu shibaje no phaisngi hadu prabaje minmit Katu ko kubor kalakut na ka Akashvani Shillong hakapol prabaje ngin so bat ka Akashvani Delhi na kabanta ka kubor ka kten Hindi banbut ka kubor hakakten pareng hakapor pra katsan minute kane kadai ka Akashvani Shillong